بله تماشاوان هجا چاقی و خوش به خلک کنوش برنامه عصوی نویجه ام لگل ماموستا آلان عبدالان ماموستا دی درباره شانود نفساندن چیروکن زاروکان ام به هفر همو کار ماموستا خبات ماموستا درباره ویجه ده ناس بکن ماموستا تشاوایت باشه قالك سباس ساعتا وخش صعبه جبو قناة روجافا راستي ولو بيفاني وخوشين يعني قدر ددن تايبه جبو برنامه ياوه قاسوين ويجي سپاس بو وجهی کو در فتک دامه ام ببین میوانی و شخوا آلان عبدالله مک ناسنامه ویجهی کنگی خودید چاوا خوا ددناسین والله بهتری خواست خازم خو بدم ناس کرن قالكيمي اولدار بو و جاوبر بو باویمی جوتکار بو و في تالیه می راشتی پینوسی هنك جي جوار بختوارية قد مالباتك ويجد خديد بن يعني مالباتك شانو غريغ شانو خديد بن ازدوينات خدي نبو ليرو رو اشخرد بينيم لهنجي قالوا از دوي مالباتك ولو داباما من تش بكرا بله راستی اشخر هيز و هي اشخر هيز ولهنجي بينيم فينا تشتكي خوش يعني تشتكي خازم بالي بكشيم سروينا بالا مهيجي اجود كاريه يعني حطاد نفيسي خوشي ازولو تمي بالي بكشيم سر شيكاي سر جود كاريه بله راستی ولو افد هندر يمي تشتك جبلي والله كينجي مدس بيكري وانا ولو افد هندر يمي تخلقات جي مقال نكريا حطانا ها گند دناوام جیان دکی یعنی جيان راستی ذكر جیان راسه وک ماموستا آلان جدایک بونا تی ویجهی وک نوسکار شخوا تبرین ها آنی زمان جاره که تتگو 16 سالی تدست راس نفساندنه کری شو 16 سالي مثلي وقت جربي سن المراهقة تمني جوانتي دسبيكي كي جاي كراجي بينوسي والسر يارا خو بنفيس از نزانم چمامه لسر ناني تنوري نيسان سترانك لسر ناني تنوري نيسان ولو تمثيل دي كسايتا بيركامي دولو انو چاوا هفير دكو چاوا نا چتكو ناني تنوري والهمبر ناني فرني ولو يعني يكمين ستران ما او نيفيسان حطانا جي يعني بلكي او جي وك مسألة جود كاريه بتايبت يعني اف هلبست ملسر ناني تنوري نيفيسان از نزان بيچما لخوياي حر مروفك تشتك دهندري ويتهي حطا ايجاب سرفد به او جي وك كم بيجن لسر جود كاريه بلكي آخوش دورده انه كا از چیکارم پشتی ویل پیش خم کردی تا چاوا خوافیر کروی دمی تا چی تیبان دنوساند تیپی عربی مدنویساند لما گوتن کردی بو وقت جانا پرتوکن ملای جزیری ولو هنه نویسا ما مستجی کرخوین ولو هیه سیدای تیرش باورم ولو هنه بتيبي عربي دين بس قوتين تدخيني كردي لفظاوي ایرو تب کردی دنوسین كردي بشورش يرمدس بكردي كر شورشا نوزي ترميه روجاوا او گوهرتنک زمانی بو یان گوهرتنک ناسنا یعنی وک ناسنامه تا ناسنامه یا مثلا ما دبستان عربی دخواندن او زمان عربیش مرد بو وک ناسنامه که او دکرن وک ناسنامه که یعنی دسلا داریه لی ایرو یک زمان کردی خوینه او گوهرتن ناسنامه یعنی تنه زمانی ناسنامي جبر قدما قومي دين فيسانت لجينا جي مثلا مش شرم ديكر اسبيشني فيسكاري كي زانكم
هيجمر بيجي فايت بعربي دنفيسا شرم ذكر قونو از پیشوانکم هجمر بيت بتبي عربي دنفيسين پیش کسی جينات کرن حتی گو شورش دست بکر از همه تیب بداوی کرن ملینوس کری و چی چی می نویسنده بو محمد کرن به تیب کردی راستی گاوه که گله که خوشبوج علی ناسنامه ده از ایجا نه به حسیام گوای نویسن مب کردی چه بون ده بحثا چیروکا خوی دست پیکی کر یعنی جارا یکی گوتا ده پیانوس دست خود گرد او چیروکا گوتا نویساند سرنانه تنوری تشبو خو نویساند یانجیش بو گهدارش بو دردورش بو والله راستی وقت سترانك فلکلوری دعوتات بيقوتن ولو متخصصن و کسی ولو بالا خدای کسی لسرویم جارینه نویسندیه از بخوی تشتی تنه دگرم تشتی نخویایی تشتی گو سرن نهات بنویسندن باور بکن اف گش اف تشتی اشترد بیجیم جی از بیجیم والله جوی چاقید از ولو بیربر بو نه وی تالی نه خباتر فکرنو عيني قلت نابري حر إنسان قلت تشتق دهن دريوي دي ملسرناني تنوريني لسان قلت تيب بستران لدعوتا ولو بيدي لان كرين بيستران ولو كسترانك شاندي تيده يعني ما أود خست جوی ورد چه برهم تا درخستن گلو یه گوتا نویساندن نه تنه یه گوتا چاپ کرنه کاری گوتا نویساندی چه شانو چه جیروک زاروکان برهم گوتا چاپ کرنه دنویسه دم دست بفي استراني كر مورال دان من راستي در دوران مورال دان مقوتن يعني هي سبت ميناك وك مامستا فرهاد وك مامستا جگر خوين يعني جمر قوتن قو قه بدي تيبي بوك فان كسان از لفان كسان جواكت برسم بيشنگ بون دوينات راح خورد مد آفاكر مدى سبيكر مدين فيساند حتى قو تاني هلبس مدين فيساندن افستراني ولو مدين فيساند لسر لاورا مثلا خوشبونا غزالكي حتى قبو دسبيكا شورشي وبشي سفيري زمان بو مديد قو كسين دوام جارة دنفيسن هن از نارم پرتوخانه یا کردی گلک چشی کم لگوری وانه ویژه از کردی ام دستینن و بشوی برفره و شاقی وینا تنه هلبست هنه هنک جیروک هنه هنک رومان هنه مخواست از خبردم ایجاد تشنادن از وقت دلی مکجیدن و هلبست باولی یعنی دیجی کی پراستی دی سرتینی ساندن هلبست بله شانوین گوتش بو زاروکا چه کرنه مجاری وان چبون شانو اوانا اف گاوی منی وی داوی اوانا د اکادمیا جلادت به درخان د گلک د سپیکر د کارو خباتی من گاوا گو از بری خود بدم تشتگی از دخوازم حتاج می بی به فدکاری به اخلاص بیکرن لو تفگرام دیتن جا استا د دوا د مشاندن اکادمیا جلادت لويدا كي متشعفي خل تشتكي نقران متشعفي خل تني البرتوخاني قران دور دم بشنيار كر برتوخاني أكاديمية از البربم متخوند و دلبيسان از بينم دس بروماني كر دور رومانا درگوشا كالكيمي من الأكاديمية جلادة بدرخان دس بيكر من نویساند قدرک باشی تید هندرید من نویساند پشتی گو استفلی قادن فراتر بوم و ویجا و کردی حرگ مناصر کر مکیمانی نوین دیدن مدید ایجا پشتی و شانو هین کم تره لیستکا شانو دورده جد تمنی 10 سالی بو اوجی دی شانو دبستان عملیست و سکنی مش سكنة لويدج حر درچونا جروبه كيج أكاديمية جلادت چه هات خواستن شاهيك ده هات خواستن متى جيه خود شانو دگر
قال لك كسين حاضر جماور لاستقام عجباندن ويعني بمورال دان هر بيجيشتر وبردوام بك الدقات قرم نویستنه هم مشوار الگوری و من نویسان دیجا الگوری آساخا بخوندن و يعني نجي دار نتشتي ولو من نویسان وەک ئەکادمیا جەلادەت بەدرخان چل زێدە کرد لە کارێتە مەسەلەن لە بەرهەمێنتە لە جێهاتیبووناتە چت کاری بوو چ مژارێت کاری بوو تە جینا دبسەرخێ یانجی أكاديمية جلالات بدرخان جمر مفتاح قلق دريابو قلق دريل بيشام تقرطيبو نياجي مديتو نقرطين كأز في دري جافكم يعني برسك الباطة دخلقينه أفاياز بيجم نهندك يعني بير أكاديمي أصد صالة الأكاديمية نامين وزني كارم ليش يانجي بكم وقت دبستانك دمك تليت خوينة تفريهن تشتاد بن بيشتوي قرت خوخرت بك دخل بيشغه أكاديمية جلادات بدرخان رولاويجي جيانا متراستي أفبو وناي ونضاكرن بحثا رومانا کوردی دەرگوشا کالکێنن مژارا وێ چ بوو دەبخۆژی پێ بەشداری مەهرەجانە عوسمان سەبریشی بووی ئەس گومانم تەخەلاتی وەرگرتی تشتێکی خلات وينا راستي خلات نقرت چلو چبو رومانا مني كيبو دمسكتم دا أكاديمية دمدي رومان كيمن برا رومانك زي روماني بالبيسم خوامنا بيجن إنه خيرنا خوازن لما وكسنا مورالا جشكين تور رومان ما هو الداني خوكر يعني كاز شوا بالبيسم راستي مجش وك خام بوير فيتالي بشتي قوما بداويجي كرو أس بشدار بوم از بدو نرخاندنا ويكتم شخوي بشدار بونا منش بو خلاتي بشدار بونا بيجي بردستين ماموستين بسبور جمر بنرخينين از وين نرخاندنا ويقزنج بكم مجوان برسي كا كيماني في روماني چبون دسبي كيوان جي حساب كرن وزي حساب بخوازم چما از يكمين ومعاصل الصندنة مداخو يعني از نرخاندني دقارم از خوازم كيماني خو ناس بكم آلي كريم مركرن هر كسي تبيني خوشان جمر داخو يعني كانت نجح ونا دم تروماني تنخم بلاندي فلان كس جفر شويفر حمو بوير دروماني نابه دورت از مسكنات رخنا وادي جي خدي رخنك يعني جبو آواهي بو گوجی مرگوتن گله کی خوشه میجی سکنات مگو حتی که زمافی وک رومان ندیمی از نخوشت حق رومانی ده از جیکیتی کر یا دستی کر یا سازی کر بیجم که اله نجمر چاب بکن می سکنات مگو حتی دمکی ولوس خوشکایی لی والا ببم از خوشیک جهف درخم و بکم رومانک جو هجاب روماني نافي روماني يجبرق 3000 قوتين حمو بوير جاز بين مفخم ملاندنا ليزي ده بكم وبدور 1000 روبلي ازي تشاوب ازي هول بدم بويرن ازي دقرنج بالكش ازي وابدم سرهب وزي بخملينم تاقولو رومانك خوش هجاي برتخانيا وجا كردي دركفن هێویا سەرکەفتنێ ناوێ وێ دەرگوشا کالکێنن بژارتناتەش بۆ ناو چ بوو ناڤەرۆکایت بەحسا چیت کرد چی نویسا از دنویسم از دەستپێکە وەک ناوێکی بینگەهین هیچ بۆ مژارێ ئەس داتینم پشترە ئەس ڕۆمانێک گشتی خەلاص دکم ئەس ناو دوگهەرم کاک ناوێکی ولو گۆنجا و وێژەیی ولو بێتر جێ خۆ بگرە دەستپێکە ناوێ دەرگوشا باوێم بوو پشتێکی مبداوی کرد بۆ مادام ینی تشتێکی لەسەر دەرگوشەیە و لەسەر کۆکەیە دەرگوشا کالکێمێ خۆرترە ئەوشی پێشنیارە مامۆستە بۆتان هۆشی هەڤالان بوو و
وی جی علیکاری مرکر پرتوک جاره که اولو خونده بو نرین خدا از تید هزریم که خورتر کداوی گله که جی راستیز وی رومانیت هبو مجارا وینا لسر جیانا باوک سالاری درگوشک دمالباتی دی درگوشک دمالباتی دی جباوا جکالا گیای باوا و گیای لاوا تنی یعنی چینا به کچکی وی مالباتی دوی درگوشید بهجین تنی لاو دیگه دستی وی جنه ناوی وی گلی دیگه دستی وینا لاوک جرشید بی دست بکی لاوک جرشید بی لاوک دی هجین پشتی لاوک پشتی جا بیر دبی زارو گندی جوار شید من دیگه کچکی جیب چوکترن کچکی خوی درگوشید لاوک دبیجه لاوکی بچوک دبیجه درگوشا باوی منه اینجا به طریقه فضل میکرن درگوشا کالکی منه دورد ایجا او شورش جنی دردکه پیش و چاوا انو کا ویزاروکی بده فهم کردن انو جیان نتنی ج لاواری یعنی جی نتنیش کچکا تنه رایجی و لسر وی بینگهی اف چیروک اف رومان بویر خواه بردوام دکه درگوش داوی دردکه و تشتکی پیروز دوی مالباتی ده دویگه پاراستن آوی ببه دویگه لیم قاتبن حتی گو هنجو گندیا دبیجن قی زیر ده تختی ویدانه شر وید به خلق سر پفد چنن دشت ولو رمزیتك ولاتی جیتی دی مرور تشتی خم قاتل بش خلقی وری بنه بیچنه ایجاتین سر شر دکن اوایات هاتی خویا کرن تیز زلال بونه لیش خواه کاری تی شانوی بناوی رشو سپی خلاتا یکی جی ورگرتی از گمان دکم بحثا چید که جبو چه ناوی نا رشو سپیه وک خلاتا ورگرتنی چه معنی دیده تا یعنی دبیجه تگیای جور یعنی گاوه که سریه که دو دریش ناف بخواه از رومان افشانو بتایبه 4 جاری ملی وگریام جبو پیش برکی بو 8 ناف مجی نویساندن و مراحشتیه ارما جابش خود دوی شانو یده که پیش برکایی که از تشتکی لائقی دقا شانو ببین ما کردی چوا کارم دقیق باش بنویسم آجویناج یعنی گاوا گو چه انسانی گو حول بده کاری خور راست به و کار و او راستبون خلاتی دستین بله راست او راستبون آهان خلاتی دستین یعنی هیویه می اون گو چه کسی راجش بینوسی جی بنویس آخر راست به رشو سپی ناورا کفنو نوده ناورا کفنو نوده لسر شورش جنی جیانا جنه که دوی جیانه ده چاوای دایکاوی وک فلاش باک وک خونتی لسر مسئله جواکی و گریدانا عشق بنارین جواکی رو و ایگو تندیه لسر جنید که دوید سینوره کی گریدایی ده به اف دایکاوی لسر وی خودی ببو چو اف لومیل دایکا خود که دوید چما تا ازولو خودی کرم هزابتاره دی دستی تکسی تنبو هلا تترسيا تشما دو هشت اجي بترسم في كچكي في جني كچكا خو لترسي دايكا گو دايكا و خودي كري كچكا خو خودي كر كچكا جي خورتر دركت يعني سي ديمانن سي یک جي بهتر بحثا ديرو كاريت که یک جي بحثا شورشا جني و گم بيجي نهاد که آدن د پیشروجی او کچک او زاروکا گو جوی آزادیه وجی چبو
رش و سپی ده کفرک رش و سپی جی هیه ذهنیت جواکی گلک رش و سپیش بین درد کردن يعني اف كفر چقاسي عشق به تخبالا خود و گلنج بین در کردن میناک جی جهاد بین کفراد نامینه گلک رش و سپیش بین درد کردن کچک جدایی که خورد بیجید به اف گلا رش و سپی پرس لوی کفرینه کر درکت و من آلیکاریا هفر درکتن و هر دوایی اوجی یک رش و یک سپیه نفینا گوت رشه استقبلناكم ونارش قلتي تسبي استقبلنا حردوا بهفر دركتنا نامين سمبولتي يعني رمزيتك تيت هي ما هو دايقو از حدودي مباشرة وشعاراتها وفانتش تابخم كوميتا مدكارجي اسباسيا واندك وراستي يعني قو اف نارين دبرش عوار درباس كرنه وخلاتانه تبرسا خلاتي كر خلات جمره هردم گاوا یکی و باره گرانه يعني قرت خلات ورنا قرت با بعيني وي رحيت تاني بنفسان دا يعني جي بيشتي ور قرتنا خلات قهرتن دن شد بن گاوا گو اجبو خلاته بشکم نخو دا خوازم خلاته دا خوازم نه خلات نویسه خلات هبه یان تنه به گرگ جمر نه درد به گاوا از خلات زستینم از خود چی دیگرم گاوه خوش يعني لي اما بارگرانیه و جارم خلات سن گرگ آبی خلاتي مصدر به دقا آب دوده مال قور بيوان خلاطه جينا بش كان عندن تيكا بنفسان جينا دل از وی چاقه از دبم و کسی که بپاش دویدگشه يعني بوز بلندي مرچه بويي يعني از خود بینم نویسامه خلاص مادام خلات استند از چو بنویسم و سر راست به و هجابه نا گرک هر یک آب دو خود هین تحتا خورتر به بله راست کنگی مجارك دن کنگی نفسكار کنگی آلان خودیتی کیف خوش ده نفسان دنه ده گلو پشتی چاپ کرنا برهمیوی گلو دماغو تنه دمینه و دنفسینه کنگی آلان گریای شوای جانا جیم مجارن مرو گهدار دکه گو مرو وان مجاران بنفسینه بلکی دهان جاران کلو ایشن نفسکار تبراد بن والله راستی پرسا گری بکن گلک جرام گریان نویسک بباندور به حسري ملسر نهاركن از نكارم درخمشي يعني كاد دسبيك از بخور راسم دسبيكي هستي من چلو بفي جيرو كيريان جي بي شانوير يعني جي بي هلبستير قالوا هستي من دهشي انا هجي گریه کیفینه گریه غمگینیه چاواتی از لشخور لجهك آرام دگرم عجبو في جهة آرام قلك جارة أزول الدنافة خود بعجم أزدقرين أزيرو روش هقرأ خوازم ياريقه ميناك ملعبة دوازدي آداري از خوازم شخور ساعتك ورزيش أزدقين وي جهة على أساس يعني جهة كي باقش أزدقين وي زاوية قصي چل جناتور ويكتين و از چومي ورزيش هوا باقش از دخانة لوتي دكشين از چعب جمعي جغجغ و خابوريت كevin از أنا نما تخوازم أرحسي چعب خابور كevin يعني أفانا جي إيشينج مرة از نخوازم چعب دي كevin از جمعي جغجغ يعني او چمی گل خوزی جانا خوزی مندیتا از چون جاری که گرشمید باشوری تجمر گفت چمی جغجقه او کانیا سر مترو نیل دیمتر او خیر تزغره بنوید بینه الجموان چاوی الجمع چاوی افایا جه ایشینه که جنگیسکاره که ده آزادیه و
کیفیت بفکره اوانا جی گلکی غمگینن شینکایی جمر گلکی بواتی يعني جانا جيز ببرا جهك بيدنك ببرا زندانك به وشتلك قل برم به از راح تاخو بيتر لسرني ليس ورد بيني جهن آرامی گلکی پیوسته ام کدا شورشگری خوشی وان داناکن پاراستنا فیزیکی ام پاراستن لیکا امی چلو پاراستنا خوی جان گیانی خو امی چلو گیانی خو آزاد بکن جوان تشتا جوی گماری جوی شر لسر ایکولوژی يعني افقش ايمج مر ايشن گلو تجبر چید نفسینه جبر گوتنن هنه جانا جی بمرور در ناکبن یعنی در ناکبن توان گوتنا دکه نفساندن و داوی سر روپلا یانجی شبر وان مجارین گون هاتا بحث کریه جوان مجارین گو مرود بیجی تکس دنگ ناکن میناک شبر چه تید نفسین وان مجارین هاتا بحث کرن نویساندن اجمالباتك جودکارم راشتی پینوسی نامه جمره از نامه آخو بگینم هر کسی نامه گو هر کس جی سود بگره از نه تنه هم اولو هستی خوی هندرین بنویسم شخالکر بدم خیانی کرن و تنه از نویسکارم مراشتی پینوسی جبوگ از تنه از ببیم نویسکار از بهیویم گو آنا نه تشتكي خوزي أنا أو قاويجة مثلا ولو برتقانيك اللي جورد اللي مبا ما يتنش قرب خندا لجانا بجوين من نجار تبين فيسا تشتتي تتخاذ تبين فيسا شو قلت نعمين خوبي هنا أو تشتين فشارتي هنا أنت خازم ليجن حتى أنا جي يعني دي جواتي دبه از گلکی ناشتغل جواتي مدو يك يعني ويك بيشتغل ومجارة ميناك ومجارة قدحي ذاك ويتسيني كاردر كبويت باروش يردر يعني خون ضات كن روكي كسنا بيجولا كادنگ شتناي مثلا از کسی قفا قوس خازم بيشتغل مشي راستي زن خازم کسی ولو دبارة بيشتغل از ناشتغلم از وقت قوتني خوا از سر پلکاد نویسم از بي وروك هي هجر هون قهدار ناكن وهجر هون ناخوين جي نفشك هي وبخوينه ويزانو بويتنمي آلان عبد الله كيبو وشمال جواتا نجشتغل ياجي نريني خونه دا قفا قوز نريني خوا بدم وكز قهدار نكه او شي ايشكه بله راست و مستعلان تج مزناجر نفساندی تج بچوکاجر نفساندی کی جان مجار جوان زحمته کی جان مجار جوان بهتر تپی مجول بوین کی جان بهتر هاتی قبول کرن وک گهدار کرن یانجی وک خواندن وک مجارن زاروكا برپسیاری يعني تشتكي تدنويسيني أساسي بين كهكي تشيتك زاروكنا پرورده دكه تمسؤولي تبرپسیاری و نویسا خوی حتی پشتی مرنیجی تبرپسیاری وی گو یک زاروک تشتكي شاش جوی نویسا تفهم كر والجواك بيكاني تما توانبار حتی پشتی مرنا خوشی دوی گلک بالدار من جوات شتاره دوی آلیده نویسا زاروکا دورد گلک حساس و زحمته آلیه جبو نویسا مزنا تچک تخوازه بنویسه تبنویسه هر کس لگوری خواه شیروفت که هر کس لگوری خوش خور عاقله که جه دیگرن یان کار پیک بینه یان جینی کار پیک بینه وی بخوینه یان جی نخوینه لیده زاروکا تزانه هی وی بخوندن زاروک وی بخوینه هی باندور بکه
آمازان تزانه گو باندور ناکل لیچه لبا نویس الجم مزنا گرک ریزگردنا مروجیر هبه گه تشتکی لاقی مجی ویجی دینه نه هما يعني توي بيو شيرة علي بك تبيو عزال سر بك تشتكي حطاش تبي تكردن فيسا بربهاv هنادن اي خوشك جبوك او نيفسكار او خوينار او كسر خوينه رزقرتن ايش نيفيس هاتار بقرا جانا راجن برتوكا ام لقور عنواني ويدرن تراجي فهرس كفهرس ايوي تقري دانا فهرس وعنوان بهبرتنا تتبدي يلا باش شند مجاري استخوازم تفهرس هي تكتبي فتكش سري حطا بني تدخوينيه حر تشتيد هي الا سرنافي برتوكي يعني تشماولو دو دريجدك تشماولو تخوازه وكتبي هما شخور روبلا بجميره افجبو چي مجارك تا برفره تنبه شخور دي مجاره بك برتوكي دي مجار تنبه بك سي مجار تشماوا قدني خو برفره تكو تقدني خو قرص دكي وتبلغ دكي شبو تاني تبرتوكي كيشيكي گوش سر هف نه پرتوکه پرزگریک آوایا راسته جانا جه مجارن ولو پرسک دن راستی دین بالا مرو تایبت مسئله دما گوت جواکه که چاندی آوا بکه اخلاق دنوا جواکه ده آوا بکه بهتر پیشخه تو گوهرتنه که جوات بکه ایرو پرسک ده کرنگلو نوسکار برپرسه جواکه تردی یان تنی خواه برپرسه نفساندنی خود بین پرزگریک آمی مزن دبر دی نیوسکار ایرو روش پرتوکه که چید که جواته که یکیتی بیز اندام فلان یکیتی نولوی نولوی يعني تراشتي بينوس جبو چی يعني جبو که تنت بیز نیوسکارم کان نامه تجواگر چیه هگر ایرو درده کی جواکه هبه تنکر به گوتار کیان چیروک کیان هلبست کیان رومانک تجبو چی تبینویسه کستنه و دردیویتنن کستنه و ایشاییتنه گم هر کس ایشی خودین لو ملايينا پرتوک جنابامه درکبن گم ایشی خود تنی دینه تشتین گشتی گرک دینه گرک بر بسیاره و نویسا خوبه گرک بشخوبه پرسا دسپی که اف پرتوکامه و چه خدمتی بگینی جواکی و چه خدمتی بدی جواکی هایا گلکی گرنگش با نویسکار اینجان زانم که هایا هایی تنه از ایمز بینم يعني كماني كله هي مامۆستا ئەم بێن پرۆژاتەی پێنج کولیلک وەک پرۆژاک دەمدرێژ تەش بۆ خەدانیە دوێ پرۆژێ دێت چ دخوازە وەک میراس ji zarokek Kurdî bihêl پنج کلیل که پروژه پنج چیروکه راستیشن آن ورده از کارم بیجم پنج پرتو کانی چی از نکارم بیجم یعنی گشت بینه سر هف بلکه 5000 گوتن تهتنه لی اما جبو زاروکا ناوید به پنج پرتوک لی از نه وید بیجم و نه وید بیجم از بیجم پروژه یا پنج گلی که زاروکا یعنی پنج چیروک زاروکا یک جی لسر گریدان زاروک بجوا کیره زاروک گو حتا که محتاج پرورده به خوش جوا که خود نکه يعني قافي خل قور خبافيجي جبوك نبي لسر مداني برخقية خوش قريبة قطينة دبني چيرا قرا آل سرفينا يعني سرفي بينجهي ما چيروكا هيكي مدانية آد دوام مكريه كري خوندوان هركس إيرو روج دويجيا جيهاني دو حتى آمجي وحما زاروکی می خربطاکی بکی یعنی یک پیچکلو غشیمون والی به ام جرد بکر وی کری چی کریشتن دوردم میشه خو چی خاصی چیز زاروک بدم خویانی کردن انو نت تنیل سروی جهانی دخوینه هر کس دکار بخوینه و هر کس دکار گاوا گو بخوازه
کاره خو بگینه آستا زانسته اف کر دحشکک بچوچکه شتی وافی خورد بیشتر خوازم بخوین وافی تیمه به هتکین قی مروف زمانی مد خوین یعنی جد زرن هنی ور دبیجی ما کی گویی از زمانی وام بخوین از هرم لکوکا خوب گرم از هرم زمانی خوب خوینم ولو دردکوی یعنی دردکوی یکی زناوت گره خوازم زاروک رو بدم خو یعنی گرن در دور حتی لاور گوتویا پیلیستوک یعنی جینه گونه هیوی زاروکیه د پرتوکات هر دریده زاروک به جوا به ایکولوژی و به لاوران ندان ناس کرن حس کنه جرنا گوتی او جی رحکه او جی دردکه او جی چاندک هیل باری هبه او جی زمانک لباری به لجمن از طبعا افمي جارج زاروك كارنابه لأما أصخازم ولو تشتين هما اللي برقو هواب كذا كفرجي دما دنك جيدر كذا الزمانك كفر كفاقو خوشكايل هف كفزانبون كارم برقصين ديلان إيقاعك كرتما كيشتي كارم برقصين راح يديد هي شما تشمر بيش بلكي أوشو خزيدتك يعني تشتن هنا زاروك رفيان هاي قلتين تاني بس شي وازكي سفك تلبرقو هي ويتخي انه بالدار بجوان تشتاره و سي چيرو كيجي تيد هنا شوى يجي روفية چعف برشي هر كس رزان روفي خابينوكي ما في جانم كري روفية چعف برشي تيد هي لسر حوالتيه يشو حوالتيه روفي وكره سوزان ازی هی که چکش دبستان خو حزد که دخوازه دیواره و هلوشه او دیواره و زندانی دارا ده دوسی دین خصیص وی رحی بدم پیش با مستا ایرو وجهه کردی گلود وید چه آسته دبینه گلو گیای آستا وجهه زمان بیانی یعنی دجینا دلاوازه یعنی وجهه کردی ایرو لکه درکی مای مختی برا ببورین لگوری گو دوان 11 سالان ده گو شروان ما جبو پاراستنا خاکا خود کرن ما وک وجوان وک نویسکار ما جوجه آخر نکر و نه رباوان و نه بلکی نه پیج صدیجی ایرو روش کام برا بالا خوب دین شروان من ناوی وات کر درکت و جوان ملکوما نویسکار ملکوما کاغلو نویسکار دوی دمید دوی دم آمده خوک مثلا نبیجن بريس مظلوم عبدي خب جهان داناس کرن ده استا پرورده ده استا چانده ده استا بیجن شارداری ده استا تندرستی ده همو سازی مده چما لهنگی کلو جنابوان سازی آجی در نکرد هم تفتشی ایجاب تایبه دالیه ویجه ده ویجه کردی نتنه هلبسته نتنه رومانه نتنه شانوی نتنه چیروگه کاز از بین سرگو زوگوتنوکا زوگوتنوک دویجه کردی تایی کاب او زوگوتنوک چلو چی بو کی سر خبتی ایرو مامستاکی ویجه قالا زوگوتنوک لزانیه هکر و کدبالا خوندکاره کی فازو گوتنوکاش خوربین ویسه والبنگه بگر کاچلو چیل به ویشکو بینه کسل سردیت خبتی گلو ها اویا پرسگریکن زوگوتنوک زاروکا کایجه جوار جالی نفشاد ور زوگوتنوک زاروکا زوگوتنوک جوانا زوگوتنوک مزنا چیروک رومان شانو هر در کاشبان افشارجی ده پرتوخانه کردید هر چت پیدا به اما کابه برا بخولی بگرن یعنی که هر چت گو پیدا بو جیدر ایوان کاچقا جیدر هنو گو دعم آوان نویسات کن بیچلو چی بونه
قالوا إيفاناجي هنا مامۆستا ساڵی حەیدۆ تەقسیر نەکردی يعني حتا ژیاتی گەریایی و نویساندی نێگەلۆ کاما ئەو ژی وێ تەنێ بە مامۆستا عەباس ئیسماعیل چل پەرتووک عەلیە بەشی دیرۆکی هەنە گۆ تعب دیتنە هەنە لێ کەسێ ئەvê گۆ neh dixwazin xwe derxin û hema raştinê pênûsê û dest bi helbesta kirine ji war be hêdî lê piranê wê bêhtir hema çi bûyer biqede çi rojek cîhanî cejnek be wê wan çalakê xwe rewşenbîrî jî bikin bi wî serenavî ji devê re xem nake tivêna rêzgirtinê jêr digire rêzgirtina min jî jêr heye bêj bê ka ez çend helbestvana bînim bila li ser wê nivîsan dibin wa tekir her du tekir yek êtine nivîskarê te hatiye tu wêje çê dikî nivîskarê te qala helbestek evînî dibêje û tu necara roja cîhanî wê rojê rojek taybet e tu wê jî dinirxîne tu nevê bi ser dixî tu nevê bi ser dixî pirsgirêk heva ye pirtûkxane heta got wilo bin yani mixabin karê nivîskarên me karên wêjevanê me heta got ev be wê pirtûkxaneya me wê lawaz bimîne belê mamoste niha erkê nivîskar di derbarê wêjeya Kurdî de got wêjeya Kurdî biserxîne gelo ji asta zimanî derxîne bi zimanên din tê biparêzin wek nasnameya Kurdî nasnameya wêjeya Kurdî biparêze gelo ka yani kesên got dixebitin di wêjeya Kurdî de çi rola xwe dûr dikarin bilîzin والله ta niha ez bawerim hîn ew rol nehatiye lîstin yani gava ku herêk derdê xwe binivîse wê çilo derdê xwe werger bike û bişîne ji cîhanê re gerek em bêjin anasazî ez bawerim tu jî lê dixebitî şovdarê rojê li ser wan em bêjin ez nabê spor احترامم ji gel kar heyî jî spor bûn di karê xwe û êgê ji bîngeh de tiştek nizanîbû û dest bi nivîsa wê xamî kir ez bejna xwe li ber dixwînim lê çawa ev sazî dinivîse li ser şoreşê wekane te got qala şoreşa welatekî kir bi wêjevanê xwe derket ev saziyên wilo gerek berdewam bikin yani êgo dixwaze tiştekî ji şoreşê re bigire em dibînin sekinîn û kesê dixwaze derdê xwe binivîse hema kul û derdê xwe bêje ew wilo mane ka dinya çilo zîve re mirin wîn halkê heyirî rastî dema damizrandina şevdanên rojê ji xwe te anî ziman şevdanên rojê ji bo got em wêjeya şoreşa Rojavayê Kurdistanê belge bikin bi rengekî wêjeyî lê belkî asta em nivîskarên got me navendê dinivisand asta me ne ew asta zêde me xwe fêr kiribû mamoste Ebdilmecîd wî hinkî em fêrî çawa tê binivîsînê çawa tê şêwazê nivîsandinê û çîrok û helbest û roman û ew lê xamel cem me pir bû rastî me carna digotî me digot kesê got bê binivîsînî jî xame heye yani em alîkar bûn jî biryarek li wê navê derket naved hat girtin ti piştgirî me rastî me negirt ne ji rêveberiya Xweser ne ji desteya çandê ne ji dîwana wêje ji tê kesî piştgiriyek di derbarê wê de me negirt tena xwe me levanîk dikir lê mixabin ez wê baweriyê de me bi girtina şevdarê rojê jî pênûsê we nesekinîne wilo bihîstiye em xwe dinivîsînin yani ez guman dikim kes ez nava nabêjim kesên got di wê navendê me kar dikir heta niha jî rast ev ya giring ermanc ez dixwazim vê bêjim rast belê wek
نامه هاتی داوی جبو کسین گل هاد نفسن و کسین گل سر ویجه جیت خبتن یعنی کسین بر پسیاره چاپینه نرخاندنینه کسین گل سر ویجه بگشتید سکنن وک نامه هاتی داوی نامه امینی داوی راستی نامه امینی داوی سپاسیا هن اندامن جیان من جی زاروتی حطانها کچکک نه سالی بچوکتر جی اجدادي ويدي بهيزم دبي أزنارم با دبستانا حتى قد دبستاني بزماني ما بابن وجبر ويناجي خوندنا عربي من خوند حتى قد تمني مي غياب بشتي 24 سال ما بزماني خو خوندي متخوند أزنابنا بس ولو اتبي ولو خوندنا منك خدمتانا ويجو نشانو ده تاني متخونج بزراج موي كرتوني فهي قال لك باندور مكرد أصلا زمان ده راستی ماموسته دیجوانی آمده درویش غالب یکمی بروشور ما آوی خوندیه یکمی پرتوک ماموسته کنه رش یکمی کسی گم دحفاند زمان کردی خوسته لوی آواهی آمه چیت کر وی پرتوک دی دسته مدید مشان دبستانا کردی یکمی کسی گو از فری زمان کرم قالك اف كسانات جيانا من دي راستي وك امبيجن ماموستين بمره امبيجن يكمين شانوغري قوم بير كاركر ماموستي عبد المجيد وعبد الجابر يكمين كسي قوم مفيري رحي جوانتي كر ماموستي وليد عمر كاو از قالك يعني ولد حجتي وبين صال عمري مصدر تليد نارت تبقي خورتي 14 صالي تقول أقاسي مورال جي دقرا تجربان بيرد شانويا شهنازي دي بر خوش وقلك مورال دده نهاجي نافدا يكبار دي راستي درفتك جيانيت بشام وفبوية از تشتي دخوازم بكم ديكم أنا قلكي سباسياوان ديكم وشخوا دمي بيجي از بهيفي ما جو حركس جو برتوخانه كردي شخور برنشكي بگره جبوگن في برتوخانه اخوا كيمي برتوخانه جهاني نهيلا بله ماموستا سپاس جبو در فتا گوتا دامه ام ببین میوانه تا گلک سپاس هیویا سرکفتنی جی جبو برهمین گوت چاب دکه ده همو کارو خبات انتی ویجیده گلک سپاس نهاجی دیگه داویا برنامه اخوا بله تماشاوانین هجا حتا خلق اگدن هم بمینن تخیر و خوشید